rero ndashaka dutoramwe icari cyo inzira z'Imana. Turamaze kwiga ibitari bike, turamaze kumenya inzira z'abantu, turamaze kumenya inzira z'Imana izarizo. Twabonye ko izo nzira z'Imana tugenda tuzihishurirwa na mpemu w'Imana, inzira z'Imana. Rero turiko tuvuga inzira z'Imana, shaka dutahure ikintu kimwe. Biritubwira ngo Imana yamenyesheje Mose inzira, Abisirayeli nabo baci bamenya ibikorwa, babonye ibikorwa. Twabonye neza ko ni byiza ko umuntu wese ahishurirwa izo nzira z'Imana. Izo nzira z'Imana tuzimenya biciye hehe? Tuzimenya biciye mu guhishurirwa igikorwa cya Mwemere. Mwemere wagenda tumenyesha inzira ziwe. Ni byiza kuhishurirwa inzira z'Imana. Rero hari inzira z'abantu, ndagomba gutaho izi nzira z'abantu ni protokole y'ukuntu isi ibona ibintu, ukuntu umuntu ashobora gushika ku bintu mu buryo umuntu aburiya. Hariho metode, hariho loi naturelle ivuga ngo ukoze iki iyo ugakora n'iki urashobora gushika kuri ibi. Ni byiza cyane, izo nzira ni nziza cyane, ariko igihe Imana igomba kutwinjiza muri speed yayo, mu muvuduko wayo, mu rugezo rwayo. Aleluya. Ni byiza ko umuntu ahishurirwa zino nzira z'Imana, ugahishurirwa inzira z'Imana. Nta kindi kintu Imana igomba ibikorere, igomba kujya ngo itujane kundi mu muvuduko udasanzwe. Burya uriko uragendana n'Imana bisaba ko uhishurirwa inzira zayo. Nico gituma Mose yamenyeshejwe inzira, yagiye muhishurira inzira, yaramwishuriye, iramuhishurira inzira. Abisirayeli babona ibikorwa bakaba bati nigenda gute, ni gute biriko biragenda? Ni kubera Mose yarazi inzira, Mose ari ahantu yarazi inzira. Imana ihabwe icyubahiro. Ni byiza ko tumenya inzira. Nta kindi kintu Imana igamije kugira ngo tugendere muri speed yayo. Aleluya. Mose Imana yamwishuriye inzira, Abisirayeli bagiye babona ibikorwa. Reka abantu bagende babona ibikorwa Imana igenda irakora, batabona irihe banga nuko bamenya inzira z'Imana. Ibanga tuzoba dufise n'irihe nuko twagiye turahishurirwa inzira z'Imana, tubwira turamenya inzira z'Imana itarizo. Rero ni byiza ko umuntu ahishurirwa inzira z'Imana. Protokole y'ukuntu ibintu bikorwa, ukuntu abantu batabona ibintu, ni byiza, yambwiye ngo ni byiza cyane, ariko nagomba dutahure iyi protokole y'Imana mu rundi rugezo rudasanzwe, gutahura inzira zayo, inzira z'Imana. Aleluya. Ni ngombwa duhishurirwe inzira zayo. Aleluya. Batubwiye ngo burya ibyiyumviro byacu biratandukanye cyane n'ibyiyumviro by'Imana. Bireke tugira ikindi kintu ngo uko ijuru ryitangiye isi nuko inzira zanje zitangiye izanjye. Bisigura ngo inzira z'Imana burya ziratandukanye cyane, ziri ahantu zinyuranye cyane n'izi nzira twebwe tugenda tubona. Rero ni byiza kwishurira izo nzira z'Imana, uroroherwa mu rugezo rudasanzwe. Rero bitiga ngo urugendo rwose ruva kuhoraho. Mu migani urugendo rwose ruva kuhoraho. Urugendo, intambuko z'umuntu, gutera intambuko k'umuntu kuva mu rugezo rumwe aja mu rundi rugezo biva kuhoraho. Ntahandi hantu biva kuhoraho. Intambuko z'umuntu ziva kuhoraho, kugira mu rundi rugezo rushasha biva kuhoraho. Uhishurirwa kino kintu biva ku Mana. Ni byiza kudetekta, ugacekira, ukahishurirwa izi nzira z'Imana. Aleluya. Ni ngombwa umuntu wese ahishurirwa inzira z'Imana. Turahishurirwa inzira z'Imana. Biraryoshe cyane maze guhishurirwa inzira z'Imana. Biraryoshe cyane. Bisobanura none umuntu yoshobora gutahura ate inzira ziwe? Burya umuntu ntashobora gutahura inzira ziwe. Umuntu atahura inzira ziwe ni umuntu w'impemu, ni umuntu yabyawe ubwa kabiri, ni umuntu agenda atahura inzira z'Uhoraho. Aleluya. Umuntu yabyawe ubwa kabiri arashobora gutahura inzira ziwe, ashobora gutahura inzira ziwe. Kuko bitubwira iki? Bitubwira ngo ababaye intama zanjye bumva ijwi ryanje. Jean 10:27. Ababaye intama zanjye barafise capacity yo kumva ijwi ryanje. Bene data, ndagomba by'ukuri gutahura inzira z'Imana, uhishurirwe inzira z'Imana, utahura inzira z'Imana. Turabiye hamwe ukuntu ijwi ry'Imana umuntu ashobora kuritahura. Twavuze ubwa kabiri umuntu wese ashobora gutahura ijwi ry'Imana. Urafise capacity yo gushobora gutahura inzira z'Imana. Aleluya. Urafise capacity. Urabyawe n'Imana, urafise capacity yo gutahura inzira zayo. Ababaye intama zanjye bumva ijwi ryanje. Nimba uri umwana w'Imana wavutse ubwa kabiri, urafise capacity yo gutahura ijwi ry'Imana. Rero izo nzira none umuntu yoshobora gutahura inzira ziwe gute? Byoshoboka gute ko umuntu atahura inzira z'Uhoraho? Inzira z'Imana ushobora kuzitahura utavyawe
ubwa kabiri uravya ubwa kabiri nushobora gutahura izo nzira z'Imana. Imana ishimwe ko twavutse ubwa kabiri turafise capacity yo gutahura inzira z'Imana. Ndashaka gutahura kino kintu uravutse ubwa kabiri urafise capacity yo gutahura inzira z'Imana. Biroroshe cyane gutahura inzira z'Imana. Ikindi kintu kidufasha gutahura inzira z'Imana ni iki? Uravutse ubwa kabiri burya biciye mu gusenga urahishurirwa ukamenya. Imana ishima ko dufise vision yo kumenya ubugombe bw'Imana no kugendera mu bugombe bw'Imana. Umaze kumenya biroroshe cyane no guhishurirwa inzo nzira z'Imana. Ikintu kindi kidufasha guhishurirwa inzira z'Imana bene data ni igikoresho cyo gusenga. Gusenga uzotuma umenya inzira z'Imana. Habakuki avuga ngo nzohagarara ku munara wanje wo gushibamako nkenguze ndabicari bubwiye nico ndiyo kwishura. Nzohagarara ku munara. Habakuki yarazi ngo ninahagarara ku munara ninaba ndiko ndasenga yaba ndi mu cyumba canje ndiko ndasenga nta kindi kintu nzoba niteze kumenya wishurirwa inzira zayo, kumenya ukuntu ibintu bikora, kumenya n'izihe nzira z'Imana. Nta kindi kintu habakuki avuga ngo nzohagarara ku munara wanje nkenguze ndabicari bubwiye nico ndiyo kwishura. Ni byiza kuri kurasenga iki kintu tugiceka akarongo tugiceka akarongo uri kurasenga ni byiza gusohoka ufise ijwi ry'Imana mwanganire n'ikirima ntumve mu cyumba cyawe ntumve muri presence Imana itavuganye nawe. Imana iravuga, Imana sikiragi, Imana iravuga ivuga mu buryo bwinshi butandukanye. Niza ukamenya ijwi ry'Imana. Twaretse ijwi ry'Imana, twaretse ko ijwi ry'Imana ishobora kuza muri conviction. Haleluya. Ukumva amahoro, umunezero, ukumva indirimbo, ukumva ijambo, ukumva ijwi ryumvikana mu bitabo. Daniel yabeshejwe n'ibitabo aramenya ko igihe bari bategezwa kumara muri Egypte cyarenganye. Imana ivuga mu buryo ubuca n'ubundi. Imana ivuga mu buryo bw'isi. Bene data ni byiza ko uri mu cyumba cyawe ntusohoke mu cyumba cyawe waganiriye n'iki, kuko gusenga twarigishije ko gusenga no kuganira n'Imana. Mwaganira iki? Igihe uri mu cyumba mwaganira iki? Mbese gusenga imwemu yawe izoba develop, imwemu yawe izoduga kugira ngo yongere icyakire amahayati y'imwemu ibe nkahada icyakijwe y'Imana. Mbese gusenga uzogenda woroherwa gutahura inzira z'Imana. Nushobora kubitahura utari umusenga. Ni byiza ko amantene y'umubiri agabanuka, antene z'imwe zikaduka. Ni byiza ko witwarika urugenzo rw'imwemu. Ni byiza uri mu cyumba cyawe fata umwanya usenga. Fata kunyugaburira umubiri, gaburira imyemu yawe, yitwarike. Nimba ari bene data Daniel ndamukunda cyane, ndakunda kwigira kuri Daniel. Yafise discipline idahinduka. Yafise discipline idahinduka. Nyamasenga gatatu ku munsi. Ni gute tufise discipline idahinduka yo gufungura mu mubiri, ariko turagomba twavuze ko uno mwaka tugomba kumenya ko n'imyemu zacu zakuka n'umwaka wo kwakukirwa. Haleluya. Fata umwanya usenga. Fata umwanya usenga. Ntusenge kubwo gusenga, senga kubwo kumva. Umubanyi munyedini yaremeshejwe nuko yasenze cyane mugabo nta kintu gishasha, kuko bene data ijambo ry'Imana rigeza ku buzima bwawe rishobora gusiga uko ryamusanze. Ijambo ry'Imana rije riraguhindura, urahinduka undi muntu ushasha ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana bene data ijambo rije riri muri wawe. Haleluya. No muri wawe. Ni byiza ko wakira ijambo ry'Imana, hishurirwa inzira z'Imana. Mu cyumba cyawe abakobwa bazohagarara ku munara wanje wo gushibamako nkenguze ndabicari bumubwire nicyo ndiyo kwishura. Bene data Imana ivuze gusa ijambo rimwe yohindura ubuzima bwawe, yohindura ubuzima bwawe, kariyeri yawe ugahinduka bwose kompatema kuko yavuze. Imana ivuze nibyiza kumva ijwi ry'Imana. Turakeneye Imana. Habakuki abantu nzohagarara ku munara wanje wo gushibamako nkenguze ndabicari bumubwire. Habakuki kabiri. Haleluya. Nzohagarara ku munara nzohagarara sibamye nje ku munara wo gushibamako nkenguze ndabicari bumubwire nico ndibwishure ku by'amaganyana. Maze Uhoraho aranyishura ati andika ibyo weretswe ubyandike ku bisate mu nyuguti zisomeka kugira ngo ubisoma anyarutse. Benda ico wabwiwe cyandike. Haleluya. Ico wabwiwe iyo nzira uko Imana ikubwiye ko ubikora byandike mu ndome ziboneka. Niba nikiraha instruction Habakuki byandike mu ndome zisomeka, byandike kisha igihe umuntu abwiwe ibintu ukamenga byahereye aho. Burya ukuri n'ukuri uri kuratinya mu Imana. Mwebwe Imana ashaka kuganiriza byinshi muga ibyo yakubwiye byandike. Ndashaka umuntu wese atahura icyo Imana iri kirakubwira cyose cyandike mu ndome zisomeka.
haba kuki ikintu ashakora Imana imbwira ati umviriza ibyo ndiko ndakubwira waje ku munara waje kuvuga kwanje waje kumenya inzira zanje icyo ndiko ndakubwira cyandike mu ndobe nsomeka niyo mpamvu rero umuntu wese dukwiye kumenya burya bene data ugiye mu cyumba cyawe fata agakaramu fata urupapuro fata bibiliya aleluya bene data fata bibiliya fata urupapuro wandike Imana yavuganye nawe n'igiki Imana yavuganye umunsi kubiba ngo nimwase yavuga ati uduhe ibyo kurya bidukwiye umunsi uduhe ishurirwa ridukwiye umunsi uduhe reverence idukwiye umunsi aleluya umuntu ashobora gutungwa n'ibyo kurya by'umubiri gusa ariko aratungwa n'ibyo kurya by'imyemwe agura ibyo kurya bimukwiye umunsi n'igiki umunsi witwa gute ino kuno kwezi kwitwa gute Imana ikuvugana nawe iki ni byiza ko wandika rimwe murasubirira inyuma nkaraho makarne ndafise amakarne nagende nandikiramo kumva nk'ikizwa ari muri biho muranza mwose yatamu ngasanga ibyo Imana yambwiye nibyo nkirimo nkabona ibyo mu bintu numva ibyiyumviro binzamukamo nkandika ndaje kuraba nka concerta amakarne nagende nandikamo nk'ikizwa nkabona burya hari ibyo ntatahura uno munsi ndiko ndatahura uno munsi ndabihagazemo bene data andika ibyo Imana ikambwiye nzongera ku munara wanje sio ogusha nengutse ndabiteri mumbwiye nicyo ndi mwishuri Imana ikivuga nawe iki andika ibyo ikambwiye byandike ari ndoti kuganirije bene data nakunda kuba konseya ati n'igihe Imana igwanije indoto yandike rege n'ijambo n'ijwi ry'Imana isengereko n'ijwi ry'Imana igihe uganiriza ikintu cyose uganiriza ushobora kuba uri mwibarabara Imana ikavugana nawe ikikubwiye cyandike kugira subira ugikonsirte umva icyo Imana ikiravuga haba ikiri kirakubwira gikore ko twubwiriza ngo nimwito mwagira umwete wo kwitondera uhoraho mukagira umwete wo kwitondera uhoraho Imana yawe mukitondera ibyanditswe by'Yobu bagire munsi mukabishyitsa Imana izobaha kuba bakuru gusumba n'imahanga yose nimwagira umwete wo kumvira uhoraho nimwagira umwete ujya Imana iri kiravugana ibi iri kiravuga mu gatondo yavutse aleluya samedi nari ahantu mvuye ahantu anyigisho nayo ko niga caca ahantu caduhura n'umuntu duhuye n'umuntu turiko turaganira acavuga ibintu bifatanye no gusenga ndamaze kubyigisha iby'imiterano ndamaze kubyigisha imiterano dufise kari imiterano ine mw'ijoro ukwiye kubera ku maso we asara akavuze bima gutahura cyane bima kumva ijwi ry'Imana riko riravuga mwe mu Imana cyambwiye ati uhereye uno munsi ukwiye kugenda usenga mpaka bukeye mpaka uri kurasenga mpaka bukeye aleluya hari amasana urasenga numva ko Imana iranyaguriye nimba ndahora nsenga nkageza 4 ubu ngiye kugeza 5 biba birahindutse ndacakiye irindi yishurirwa werekera avuga ntazi nuko Imana avuga inanje mugabo kubera ko kudevelopa imyamu yawe urafise capacity yo gushobora kumva ukariserna ijwi ry'Imana biraryoshe cyane abantu bagiye bashaka ku bintu bikomeye n'abantu bumvise ijambo ry'Imana babandikora biba ngo umuntu yumva amajambo ntayakore n'umuntu w'imburabwenge ariko abumva amajambo bose bakayakora n'abantu b'ubwenge kuri ijambo ry'Imana kuri icyo Imana ikakubwiye gikore aleluya kuri icyo Imana ikakubwiye rero mwagira umwete wo kumvira ura ibyegezo by'ambagira musi mukabishyitsa twongereze ibyegezo byatubwira uno munsi tukabishyitsa ni instruction ni icyo birashobora kuguha ushobora kuba mwibarabara n'ubwo ati duzi ibiganza ni instruction habo kugende ngaha iyo ni instruction aleluya ni byiza cyane kumvira ijwi ry'Imana ntuzoshobora kuryumvira imyemu yawe nidahari ate capacity kubera iki tuze kumva ijwi ry'Imana bene data ubu ukuri ibyizigiro iraryo byizigiro iri kiravuga ngari tuko turumva iri kiravuga kwa nitwunguruye nituri kuri iyo onde menya burya nisimye iri kiravuga muga umuntu ashaka kumva iri kiravuga ashobora kwikonekta akumva icyo Imana kiravuga kandi burya abantu bakoresha amapine cyangwa umuyaga nkuba ata puissance ata energie iri muri radio ushobora kumviriza naho utumeza kurushinge rwa byizigiro hari ibintu tokumva rero energie yacu turonka capacity yo gushobora kumva ijwi ry'Imana mu gusenga niwasenga uzokumva ijwi ry'Imana uri turasenga uzomenya iyi nzira sinoyicamo muye guca aleluya
kumva inzira, guhishurirwa inzira z'Imana, guhishurirwa inzira z'Imana. Hari ejo cyangwa hirya y'ejo nakiri naye y'umuntu ariko arambwira ngo ariko aca mu nzira iby'Imana iriko iramubwira asanga bifatanye n'iby'Imana agira amuganiza mu ndoto. Yumvise ijwi rimubwira ati haguruka ugende jya muri siporo. Uwo muntu atera kuri iryo jwi ry'ijambo ry'Imana, mugabo kubwo kumvira, kubwo kumenya, kubwo guhishurirwa izo nzira aca kuri icyo cyumviro acyumva bimatanye n'iby'Imana yamuganije mu ndoto. Gusa ntiyari abizi, gusa yumvise ko yokumvira. Haleluya. Bendera kumvira biri mu mugisha. Nimwagira umwete wo kumvira ibyagizo byambagire gusa mukabishyitsa, ora azobaha kuba bakuru kurusha ayandi mahanga yose. Niko birivuga, ni principe. Gira umwete wo kumvira icyo Imana ikubwiye gikore. Ikubwiye mu bitabo, genda mu bitabo. Kubwiye gendera umutse na kubwiye senga uno munsi nubi rapporte ngo dosengete oya you instruction niyo umwanya nyine. Nabwiye ko instruction ndashobora kuba expire, instruction ikaba expire, wagerageza kuyikura ntikunde. Niyo mpamvu Yesu nabwiye ngo igihe Yesu cyose yasenga yaba ngo najye gukora ibyo wantumye, kandi ibyo mbonye data akora nanjye ndabikora kora. Yesu ntiyakora igituma Yesu yagira hayisite yapfa gukora ibyo byose, yakora ibyo data bikarakora. Haleluya. Nige niko nasengera abagwayi, simpfa gusengera bari bose. Muramwumva mvuga ngo umuntu agwaye hanahana nuko Yesu yahejeje kumukorako. Haleluya. Biroroha kumukiza. Ngiye kiburigera gusengera umuntu cyenje hasokoye bari baragerageje, bari barasenze nivyo, mugabo kubw'umuntu n'imbabazi z'Imana ndahagira kuri telefone tuvuganye gusa numva namwe ati ubabaraha kuko Imana yarehejeje kumukiza mu cyo kibanza. Byaba ibyoroshe namwe ati warakira umukira. Bene data uwo mwanya cyakira. Haleluya. Data arakora nanjye ndakora. Yesu ngo data arakora. Niyo mpamvu kiye bari mu kwikana nigeze akora. Yavuze ngo igihe cyane nikirashika. Sindabona icyo data akora. Data ntarambwira icyo nokora. Kuko bene data wakora ikintu data atakubwiye. Ugenda hayisite bizoza. Ikintu kizoza na hayisite nukuri icyo data yakubwiye. Amen. Haleluya. Icyo data akubwiye niyo hayisite. Nimwagira umwete wo kwitondera ibyagizwe mbagera uyu munsi mukabishyitsa. Ibi byagizwe byatugera uyu munsi ukabishyitsa ni instruction kugira uno munsi. Hariho instruction ashobora kuguha atuze gusenga saa sita tumuraho cyangwa z'ijoro cyangwa umunsi uze gusenga amasaha y'indwi. Ni instruction yaguha icyagizwe kiba kugira uyu munsi ukagishyitsa. Kora ijambo ryiwe, kora. Ni umuntu ushobora gutahura gutinzira yiwe, ntashobora gutahura. Rero twongeye kugira ngo utahure inzira ziwe ni ugusenga. Wabuze bwa kabiri ufite capacity yo gutarujya Imana. Ikindi kintu biciye mu gusenga uzogenda wumva ivyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Benda urashobora gucekera, urashobora kuri muri presence ugasenga uhaguruka uri mwibarabara. Imana ikavuga ati no, telefona naka, ganiza naka, sengera naka. Des fois ariho n'amaprofesi menshi nakira ni mwibarabara. Kubera iki? Imwe mu yanjye rishaje mumandika ndasenga imwe muyandika umisenge mumva no mwandikira umuntu ati Imana imbwiye mu minsi itari mike akashiginati bimwe wambwira birabaye. Amen. Haleluya. Amen. Cyakirije Imana gendereza inzira z'Imana. Haleluya. Rero uburyo tugenda tubitahura ugusenga. Ikindi kintu twabonye neza ko uwavutse ugakora afite capacity yo gutarujya Imana. Ikindi kintu ugomba gutahura ninde agenda dushoboza gutahura izo nzira z'Imana. Ni mwebwe yera mwa kino gihe, mwebwe yera agenda dufasha gutahura izo nzira z'Imana. Haleluya. Mwebwe yera n'umufasha twahawe, mwebwe yera niwe agenda duhishurira. Bivuga ngo ibitigeze kwinjira mu mutima wawe, ngo ibyo amaso atigeze kubona, ibyo amatwi atigeze kumva, ngo ibyo Imana yabiteguriye abayikunda bari hehe? Abayikunda turi hano. Haleluya. Ngo ibyo yabiteguriye abayikunda, ngo ibitigeze bene data, hari ibyo utigeze kumva, hari ibyo umuryango utigeze kubwira, hari ibyo utize ku ishuri, hari ibyo utize mu kibano, hari ibyo ababyeyi batakwigishije, mugabo ibyo Imana yabiteguriye abayikunda. Haleluya. Ibitigeze kwinjira mu mutima, ibyo utigeze kubona, ibyo amatwi yatigeze kumva, ibyo Imana yabiteguriye abayikunda. Haleluya. Ni byiza kwishurirwa bene data, urahishurirwa izo nzira z'Imana. Inzira z'Imana turatahura inzira z'Imana. Haleluya. Turatahura inzira z'Imana. 1 Corinthiens chapitre 2
Thank you, Jesus. Wishwe inzira z'Imana. Losha katabaya. Masa katabaya. Mensa kabari guske. Ndabisangamije rababasobraliga. Ngo ariko 10 warikije Imana yabiduhishuriye encore Matthieu chapitre 2 verset 10. Ngo ariko Imana yabiduhishuriye muri mpemu wayo. Mpemu asesa byose n'ibishijwe by'Imana. Ngo ivyo ibitigeze kwinjira umutima wawe, ibyo amaso atigeze kubona, ibyo amatwi atigeze kumva, ngo ibyo Imana yabidushije muri mpemu wayo. Mpemu asesa byose. Bene data, ufise mpemu yera uwasesa byose. Tega mpemu yera n'umufasha. Hari igihe murashika ahantu ngomba kumenya inzira z'Imana bati mpemu yera ndetse ko naguha nk'umufasha mishura inzira zawe, mishura ibyo data agomba. Mpemu yera mishura izi nzira ibitigeze kwinjira, ibyo amaso atigeze kubona, ibyo Imana yabiteguye, yabishuriye abayikunda, yabiteguriye abayikunda. Haleluya, haleluya, amen. Ariko Imana yabidushiriye muri mpemu wayo, mpemu asesa byose. Haleluya, mpemu asesa byose, undi bihishijwe by'Imana. Ngo mpemu agira asesa byose, undi bihishijwe by'Imana. Mpemu arasesa, arasonda, aragerageza. Bene data, menya ko Yesu agukunda. Yesu yagusigiye mpemu yera kubera gukunda. Mpemu yera ahari kugira ngo agende agufasha, ahari kugira ngo ntugende ubishagurika. Mpemu yera icyo gikorwa afise ku buzima bwawe kugira ngo aguhishure inzira ziwe, kugira ngo muri wo nta kijuju kizozimira. Muri yo hari ikijuju ubazokumva ijwi baturutse inyuma yawe kugira ngo iyi niyo nzira abari mu njyana. Amen. Mpemu asesa byose. Mpemu arafise gusesa iri mu mitima, akamenya akaguhishura ibyo data agomba. Aho gati data agomba ibi, uno mwaka data agomba ibi. Haleluya, data agomba ibi. Wewe bidushire muri mpemu wayo. Ninde mu bantu biri mu muntu atari mpemu yiwe iri muri we? Niko n'Imana biri ntaho biza atari mpemu w'Imana. Ariko twahawe, ariko twahawe mpemu y'isi, twahawe mpemu ava ku Mana kugira ngo tumenye ivyo Imana yatugabiye. Haleluya. Twahawe mpemu y'isi, twahawe mpemu ava ku Mana kugira ngo tumenye. Mpemu yari watumenyesha inzira ziwe. Haleluya, aratumenyesha inzira ziwe. Tubatera mati data, ndagushimiye kubwa mpemu wawe kamenyesha inzira ziwe. Ndagushimiye ko mpemu nahawe ava kuri wewe, aramenyesha ibyo nagabiwe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nitwahawe mpemu y'isi, twahawe mpemu ava ku Mana kugira ngo tumenye ivyo Imana yatugabiye. Haleluya, kugira ngo umenye inzira z'Imana, umenye inzira z'Imana. Umaze kumenya inzira z'Imana biroroshe cyane. Umaze kumenya ati iyi niyo nzira, ubandanye inzira ukamenya ngo ni Imana yabwiye ibyo uba byose. Mw'iyo nzira harimo ubwugamo, mw'iyo nzira harimo protection, mw'iyo nzira byose bigenda neza. Haleluya, mw'iyo nzira harimo ubwugamo. Haleluya. Dans le Proverbe 10 29, iyo nzira ibamo protection. Kuri A, Proverbe 10, la shaka tabaye, melo shakama tabaye, la baba sobra les gosses shaka tabaye. Haleluya. Turamenye Imana igomba mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Inzira y'Uhoraho ni igihome gikingira umugororotsi, ariko n'amahonero ku bakora ibyo kugabitanya. Haleluya. Inzira y'Uhoraho ni igihome gikingira umugororotsi. Bende uzi kuri mu nzira y'Uhoraho, burya presence y'Imana twabonye neza ko Imana ibira hose icyarimwe, muga ntigaragariza hose. Rero mu nzira z'Imana, mw'iyo nzira ni igihome, hariho protection. Mw'iyo nzira hariho byose, kuko mw'iyo nzira Imana yateguye ibikenewe byose kubera mw'iyo nzira. Iyo nzira ni igihome. Haleluya, ikubera protection. Ibintu byose bigenda byora kubera uri mu nzira y'Imana, uri mu mwanya wo, byose birakunda, birashobora ko uri mu kibanza, uri mu mwanya wo, uri mu nzira zayo. Haleluya. Kumenya inzira z'Imana, kumenya inzira z'Imana, kwishura inzira z'Imana. None Imana igamije iki? Ni iki Imana igamije? Ikintu Imana igamije, hari ibintu byinshi nababwiye ngo igomba gukora ku muvuduko. Bisaba ko udetekta, uyishurirwa mu buryo bubangutse, ugakora izo nzira z'Imana. Inzira z'Imana twabonye ko mpemu yariwe ziduhishurira kugira ngo
muhemu ukuri niyaza azobarungura bashitse ku kuri kose. Muhemu yafise igikorwa cyo kurungura gushitse ku nzira zose. Akurike abo mukwiye kujana n'abo mudakwiye kujana. Ni muhemu Imana bikora ku buzima bwawe. Haleluya. Izi nzira z'Imana zigamije iki? Imana igamije gukora namwe ibintu bikomeye mu mwanya muto cyane. Haleluya. Nta kindi kintu Imana igamije gukora natwe ibintu bikomeye mu mwanya muto. Ndakunda kuva kino kintu. Iyo tuvuga inzira z'Imana, tuvuze inzira z'Imana, bine tugiye muri inzira zanyu, inzira zanje zitanguye kure, nk'uko ijuru n'isi, nk'uko ijuru ryitanguye isi, nuko inzira zanje zinyuranye n'inzira zanyu. Tuvuga inzira z'Imana, ni uburyo ibintu bikorwa. Mbere ndababwira ni ikintu iyo Abisirayeli bari bageze imbere y'igihugu cya Yeriko, bageze imbere y'Yeriko bari gufata umwanya muremure wo kubatura amasipiri, bari kumara igihe n'igihe n'imyaka mugabo Imana ikibamenyesha inzira zayo, umenga n'ubucucu, umenga zirasiguritse, mugabo izo nzira nye nizo zizana Hesiti. Haleluya. Umenga bari gufata igihe kirekire ko ramenagura n'amasipiri, mugabo Imana yambwira reka ndabereke inzira zanje, reka ndabereke ukuntu bikorwa. Bashoboka ati shyira baririmbye imbere, bagende bararirimba babe mu gacerere, bazunguruke iminsi indwi, ku munsi ugira bazunguruke gatandatu, ku munsi ugira indwi hama bihakaba. Bumva izo nzira Imana ikibabwira ati muze kubikora kuno. Benda Muhemu Yera yo gwishurira uri mu cyumba cyawe, hawati uno mwaka udusema kuno bikazana amahazita ku buzima bwawe, kandi mu buryo bworoshye cyane. Iyo batari amasipiri bari kumara igihe n'igihe barimbagura, ni byiza kumenya inzira z'Imana, hishurirwa inzira zawe. Ngira Muhemu Yera cyangwa bishurira ni gute ntushikanwa, ni gute Muhemu Yera bishurira ni ngombwa utahuje inzira z'Imana ku buzima bwawe. Izo nzira zirosha, umenga ibirasuzuguritse. Imana igihe kimubwira ngo igihe cyose nzoba ngomba gukora, nimuze munyitege mu bintu bininiya cyane, muze munyitege mu bintu bitoya cyane. Inzira umenga zirasuzuguritse nizo Imana igiye gukoresha kugira ngo ibashikane ku bikomeye cyane. Haleluya. Nabikiri baza bamubwira Yesu ngo vino yashitse, mugabo Yesu abacababwira yumva instruction. Yesu amenya inzira za Data, ati uburyo bize gukunda uze gufata ajye mazi wari mu karabiro ahantu Abisirayeli bogera, byari ibikono byari biteretse ahantu, aho hantu niho bakarabira mu birenge niho bakarabira. Mugabo Yesu ati genda mu nzu zijya mpange, mu nzu z'amazi ahantu bakarabira. Wibaza ahantu bakarabira nibo bagiye gusenga, mugabo bivuga ngo izo vino zari ziryoshe. Haleluya. 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 Wishimira inzira z'Imana. Umuntu wundi yitwa Namani yaragoye imibembe, kandi yahuye n'umugabisha akomeye w'umusirikare, yarakomeye cyane, yari chef d'état-major muri Egypte. Mugabo yaramaze igihe kitari suko atari yaragerageje kwivuza, ariko byari byarase, yarafise uburyo. Mugabo agakobwa bazanye nk'inyagano k'akayudakazi kavuga ati bahuja databuja yo kuvugishwa n'Imana ari ahantu ndazi ko yokira, abamuhaye inzira. Izo nzira ikintu cyakora cyarumvira, Namani cyaragera. Namani ishoni Imana Elisa niyakoze ibintu binabi nigeze yabwiye ati haguruka ugende wiyuhagire mu kidege. Umugabisha w'abasirikare Namani avuga ati kubera iki ako kagaya ko gasuzuguro ni kuri kataje ahure nanje andabye avuge n'amajambo ibintu byinshi nta na kimwe yavuze ati genda. Namani ati none ese aha iwacu nta nzuzi zari ziriyo, si kesho y'inzuzi, ni kesho yo kumvira icyo mwemera kubwira. Amen. Ni kesho yo kumvira izo nzira, inzira yakubwiye genda. Abahatemi baramubwira ati data wuje ndagusabye ikigoye, niyo gusaba ikigoye wari kugikora wewe genda. Ataragenda wibaze. Haleluya. Inzira z'Imana bikoreka mu mwanya muto cyane, inzira z'Imana. Izo nzira z'Imana zimenya biciye mu wishurirwa, ugahishurirwa inzira zayo.
biroroshye cyane benda ndasenga mu izina rya Yesu Kristo rero umwe mu Imana mwishuri inzira umenye ukuntu ibintu bikora umwanya muto ya cyane. Haleluya. Amen. N'amataragenda biba ngo atamuye koga burya abene data inzira z'Imana ziratangaje. Inzira z'Imana mwishuri inzira zayo uyishuri ngo instruction y'Imana Imana ikubwira byahereye gute n'amani yavuyeyo biba ngo umubiri wiwe umeze nk'uwakabebe kwege kumvira instruction. Haleluya. Turakeneye guhishura inzira z'Imana. Usenge ikintu ugati Imana mpishura inzira zawe mishurira inzira zawe nizo zizogenda zora mu buzima bwawe uzogenda ushika mu bintu bito mu mwanya muto. Imana igomba kutwara ku muvuduko cyane rero ntagira umwanzimya mwemwe muri mu yakubwira gusenga nubwo ati nzosenga ejo birashobora kuba umwanya ko ari ibintu wagomba ukore ko mu mwanya birashobora kuba umwanya hari umuntu wagomba usenge ejo muzohura hari umuntu wagomba usenge hari ikintu kanaka wagomba uhagarike muri famiye yawe senga wumvise gusenga senga hari kuba kwiyo mpamvu yo gusenga nubwo ati ndi mu kazi kenshi mati oya senga mu mwanya wumvise usoma ijambo ry'Imana soma ijambo ry'Imana. Haleluya. Soma ijambo ry'Imana benda ijambo urashobora kuri kurasoma ijambo ry'Imana mwemera akakubwira niyo mpamvu mukwiye kwimenyereza gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Inzira z'Imana izi nzira z'Imana ziroroha cyane nabwiye bene ubwiriza kino kintu jewe ikintu ikingira mariage inzira z'Imana Imana yampaye inzira iziya ndabiki kubwo abantu ntibyari gushoboka byasaba ko ari ubundi bushobozi bw'Imana bugaragara. Imana ishinga inzira numva uburongozi bwo gusengera iyo tariki igeze twateze kugira mariage niyo twaba dusengera igihe cyose twafata umwanya tugasengera kuri iyo tariki. Ikindi kintu Imana imishurira inzira zayo imbwira ati fata isombe ingana uko ushire ku muntu w'Imana byari biheze benda ukuntu byakoze benda ukuntu byagiye birakora ni kubera inzira z'Imana. Uroroherwa cyane mwibaza ko igihe naje mwivuga butumwa Imana yambwiye ati hagukuge numvise conviction muri cyo kugenda ubwo yambwiye biza gukoreka kubera narumviye izo nzira z'Imana nigize kumva izo nzira z'Imana ngo nimwagira umwete wo kumvira uhoraho mukitonera ibyagizo byo bagire munsi mukabishitse uhoraho azobaha kuba bakuru gusumvya n'imahanga yose umvira izo nzira z'Imana. Haleluya. Umvira izo nzira z'Imana nta kindi kintu Imana ishaka ko twumva izo nzira zayo kujya mu ntage no kugira umwete wo kumvira bivuga ngo bose Imana yamwishuriye inzira zayo abisire bagiye babona ibikorwa bose Imana yamubwiye ati duzi ikiganza ndibuka igihe kimwe umukozi w'Imana reka aratwigisha ijambo ry'Imana reka atwigisha ishuri rya Bibiliya atubwira ikintu kimwe igihe ngaho muri 2015 ibyo ariko biraba we ahantu yahagarara Imana yambwiye ati we genda mu gisagara hejuru y'umusozi uje kuduza ibiganza gusa abidugije Syria yadushingiye nabi mu gihe 2015 umubo ntibigeze mugara amakoraniro yabandanyije abako yahoraba banawe muri isheta kubera iki hari igihe yadugije ibiganza nubwo yambwiye ati duza ibiganza gusa benda nta muntu n'umwe yasekerewe yagize icabana na gito kubera iki nimwe yarambwiye ati duza ibiganza hama abandanya amakoraniro babandanya bayabaho kubera ikintu cyose yambwiye ati mwimubanda baba bariko baratera amahombe mugabo bakavuga ati mutekane. Haleluya. Bifatanye n'iki gihe kindi yumviye mwemwe yaraduze ibiganza ku buzima bwawe wo kumva ikintu mwemwe yo kubwira kwatumvira gusa kikazana impinduka mu famille ku buzima bwawe mwemwe w'Imana yo kubwira wo kumva uburongozi bwo kujya mu bitaro gusa wo mwanya w'isi bwo uburongozi bukazana impinduka. Nageze kubashinga naho igihe kimwe nari nicaye muri biro numva mpamagare kujya mu bitaro icyo gihe imbere n'inyuma nasigaye amafaranga 600 francs mugabo numva ngo jana ayo mafaranga nkangura kuvuga mu mutima ati aya mafaranga noya muntu noyahayo mu maririki mugabo kubwo kumvira mu Imana cyandagenda byaraneye isoni kuyatanga na jewe ngeze imbere y'umu ndasenga ndagenda ndazunguka ibitaro ndabwira ati mwemwe jehe nibaze ko mwemwe yavuga ati oja mwana wanje avuga mu buryo bwiyoroheje
ndagenda nkumva cyangwa ninjiye nkumva nkumva yimatanye nanje nkacanza nasohoka ndabate mwemera ushaka je nagiye kwicara ku munota wanyu nije muri shambre numva hari amase numva ndahakunze ko bitwa ngo niwe ndakunda nukora kinabwe ati mama ati sawa atubabarire sigaranya amafaranga sinzi cyaza kukumarira ubu nikini yambwiye ati Imana iguheza gihe cyane ndagumye nifuza gatungura ku mwana none Imana ishimwe arashimira mu mwana bene data aheze samuna nagiye numva umuntu adodora kuri biro azanzaniye amverope ya 600 kubera ikumvira nari kugato ya mana si question y'ibyo ngo ni question kumvira haleluya ni question kumvira bimire kugete byo gusenge tuzoze dosenge byo mudarusha fatumanyuze gusenga hari ibintu byinshi ugomba gukorereko hari abantu benshi ugomba ukize kimwe numva ndabuze amahoro ndahantu ndasenga ndafata umwanya ndasenga burya babwiye ati hari umuntu ahatswe kweka ibyo yifatanye no gusenga bene ndasenga igihe kimwe ndimwivuga utuma tugiye numva ndahagurukijwe no gusenga numva imwe yo gusenga ni mu modoka ndi kumwe n'abandi bantu muganda ndavuga ati nta kundi n'abamwitabe bararinywa ntangura gusenga ndasenga baranyihweza tugeze imbere ibintu byagira bibi iyo uteka gusenga mbwa ati ndaza gusenga nashika bene accident y'ibana ariko kumvira inzira z'Imana biroroshye cyane rero utugenda ushika ku bintu bikomeye kuko kumvira inzira z'Imana kuko kumviriza ino instruction bizogenda byoroha burya muno mwaka birashoboka ko Imana ibyo uzogushika ko muno mwaka birashoboka ko bifatanye n'amasanction izogenda iguha bene datafata umwanya usenga yongetse no musi ntusenge kora bino ejo mwe Imana andongora narigiye undipe ngiye gusenga ambwira ati ntusenge genda hanaka cyndahuka ndagera ndumvira cyanza ni ikimazi kidasanzwe haleluya kumvira inzira z'Imana biroroshye cyane biroroshye cyane batumvira kuri izo nzira z'Imana inzira Imana ikubwiye zikore hari mu mugisha mwizo nzira niyo bizogenda byoroha mwizo nzira aho iyo nzira nyene Imana ikubwiye yikora abantu bagiye bakora inzira Imana yababwiye bagiye bashika ku bikomeye uzoshika ku bikomeye kubera iki ivyo Imana ikakubwiye uzogenda ubishika ku bikomeye inzira z'Imana pratique inzira z'Imana Imana yamenyesheje Abisirayeli ibikorwa Mose mumenyesha inzira ndaba Mose Imana mbwiye ati rambikike duzi ikiganza hejuru ikiyaga kandi ujuju uduzi kiasi cisha kukubiri duzi ikiganza burya ntuzi icyo ukoze mu isi mpe uduzi ikiganza ari ibintu byinshi haleluya igihe kimwe umukozi w'Imana Gitwaza Apotre Paul Gitwaza niba yaramubwira yurutse indege yashambwiye ati fukama uduze ibiganza yarakiri mu ndege ati niwuruka indege uze gufukama uduze ibiganza Pablo ati none abantu baza kumbona gute baza kubona iki mugabo Paul Apotre Paul Gitwaza iryo jwi aranigana naryo Nume yarashambwiye ati nutabikora burya umuhamagaro wawe ntuzokwigira wavansa Gitwaza ariko ararengana acabona umumizirima bikoze acaravuga amati Imana mbabara acaduze ibiganza maze bwati kukoze ibyo kunyumvira destiny yawe yahindutse haleluya birafatanye no kutosiga cyane izo kandi juru ugasanga zifatanye no kumvira akantu gatoya mu mwanya muto uwo mbanzi kanjye uri kurasenga haleluya gusa akantu gatoya ko kumvira wumvira izo nzira z'Imana zogenda ushika ku bikomeye cyane burya iminsi 40 wumaze ifatanye no kumvira akantu gato Imana ikubwiye haleluya tuzogenda dushika ku bikomeye ku byo Imana ikiravuga niyo ku byo Imana ikubwiye tuzogenda dushika ku bikomeye cyane alo shakatawaye lemon shabra de buskaya Mana menshi cy'Abisirayeli yabamenyesheje ibikorwa Mose mumenyesha nzira babona abantu ibintu biri kubiravansa nirihe bangufise benshi bajya kubaza ati nirihe bangufise kubera kuri kurashika ku bikomeye nirihe bangufise noye mupfumu concerta zobwe ati bangufise no kumvira Imana ibwira Abraham we gusohora ugendera imbere yaje kandi utungane gose kuri Abraham Imana amubwiye instruction yamuha inzira ngati Abraham wowe utungane gose ushaka ku bikomeye tungana gose
witungane gendera muri sentete uzoshika ku bikomeye cyane. Haleluya. Tugomba gushika mu by'Imana igomba, iby'Imana igomba tugomba tubishikemo. Nico gihe kumva inzira zayo, kumva inzira z'Imana. Rero ntukazimye mwemu icyo mwemu ariko arakubwira, ibigenze kumvira icyo mwemu ariko arakubwira. Turangirize hano. 1 Thessaloniciens 5, 17 à 19. Babonye dusomere. Thank you Jesus. 1 Thessaloniciens 5, 17 à 19. Fatanye no kumva inzira ziwe, kumvira inzira z'Uhoraho. Marosha babarirosha, kumvira inzira ziwe. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. 1 Thessaloniciens 5 verset 17 aba mumusenge ubudasiba, mwame mukenguruka muri byose kuko cyo musenge ubudasiba, mwame mukenguruka muri byose kuko ari Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Ntimukazimye mwemu, ntimugakengere iby'abavugishwa n'Imana. Amen. Ntimukazimye mwemu, ntimugakengere iby'abavugishwa n'Imana, ntimugakengere ijwi ry'Imana. Ntukengere iryo Imana iriko iravuga, nturikengere, ntuzimye mwemu, kuko mwemu akubwiye ikintu kabiri gatatu ntugikore, burya uriko urazimya instruction. Ntukazimye mwemu, kandi ntugakengere iby'abavugishwa n'Imana, ntugakengere icyo mwemu yariko arakubwira, ntugakengere uvuga ati bimataniye nahe. Haleluya. Ntugakengere iby'abavugishwa n'Imana, ntugakengere iryo jwi riko rirakubwira. Haleluya. Namani yari kengera yari gusubira ariko kuma ubuzima bwe bwari bumeze uko bwari bumeze. Mugabo avuga ati none data agusabye ikigoye, niba agusabye ikigoye ni wari kugikora. Haleluya. Kora instruction z'Imana, kora iby'Imana iriko irakubwira, uzogenda ubona impinduka. Umvira izo nzira z'Imana, inzira z'Imana mwemu yazogera ziguhishurira. Nico gihe guhishurira inzira z'Imana. Ntukazimye mwemu, ntugakengere iby'abavugishwa n'Imana, kuko Imana ikiriko irakubwira, ikubwiye instruction imwe kabiri ntuyikore, mwemu biriba ngo ntazokwamaranya n'umuntu inyama n'amaraso asha kureka. Niyo mpamvu kenshi abantu benshi batatumva ijwi ry'Imana. Imana yabaganirije kenshi, senga, kora bino, mugabo arabireka. Umuntu Imana kirahitamo kudasubira kumukomika kubera iki yaramugerageje kumukomika hama ntiyabikora. Ariko ntukazimye mwemu, ntugakengere iby'abavugishwa n'Imana. Bisuzume, bituma ngo suzuma, testa. Urafise capacity yo gutesta ikintu kivuye ku Mana. Imwe mu yerekeranye burya twarize ikintu kidasanzwe ko umubiri urashobora kuvuga, ivyumviro birashobora kuvuga, wewe urashobora kuvuga muri wewe, mwemu yera ashobora kuvuga, na Satani ashobora kuvuga. Mugabo turafise capacity yo gushobora kudiscernir ijwi ry'Imana. Kavuga ati ubu ni mwemu w'Imana mbwiye, reka numve ico mwemu yera mbwiye. Burya twarabwize uburyo ijwi ry'Imana uryumva, no kuri ijwi ry'Imana ritebera muri wewe, no kuri ijwi ry'Imana rigumana nawe, kumva kiguma iryo jwi ry'Imana riguma ridodora, riguma rikubwira, kora ico Imana ikakubwira. Ntagusabye ibigoye. Niki gihe kumanika ibiganza kwa Mose, burya Mose yagendera kuri ivyo Imana imubwiye. Mose yasubije inyuma akavuga Imana, kora ibyo wabwiye nabikoze. Mose Imana yacavuga ati kora izi nzira, hindura inzira, kora uko, ejo bizogenda uko, uzoje mu mazi hamwe yasengere, amazi agahinduka amaraso, inzuzi zose za Egiputa. Kubera yariko arabiga inzira zigenda azigirwa n'Uhoraho. Bitubwira ngo Yesu Kristo nawe yari umwana yimenyereje kumvira, yimenyereze kumvira ico Imana iriko irakubwira, yimenyereze kumvira, uzogenda ushika ku bikomeye cyane. Ndagomba dufata umwanya dusenge. Ni igihe cyo gushika mu bihe bikomeye cyane, ni igihe cyo kugendera mu muvuduko udasanzwe, bigusaba kumva ijwi ry'Imana. Dushaka kubona ibikorwa by'Imana bigaragara ku buzima bwacu, byo kumva inzira z'Imana. Uzogenda ushika mu bikomeye mu mwanya muto cyane, uzogenda ushika mu bintu bikomeye mu mwanya muto. Ni igihe kumvira ijwi ry'Imana, gakora izo nzira z'Imana. Ni iki gihe Imana harandika dukwegera, hari ibikorwa kanaka rikara turogorera. Bene data, ubuzima buzogenda buhinduka bifatanye no kumvira izo nzira z'Imana. Ni igihe cyo kumvira inzira z'Imana. Ndagomba gufata umwanya usenge, mushime icyo wakiriye mwemu yera. Rebusha kalamanza baribuskaira, mesakalabusha barigusha katabaya, meseketamanta kalabusha kabaya. Turayishura inzira zayo, malosha kabaye.
twarabyawe nayo malosha bareguskaya ijambo rituwe ngo ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje mantala ashokobaya bafise kapasite yo gutahura ijwi ry'Imana meseke baregusakata ntitwahawe mwemisi ngo twongere gutinya lemosha kabaya ibyo mwemeye yakubwira bikore malobosha kabaya turahawe mwema bakumana ngo tumenye iby'Imana yatugabiye muri Kristo Yesu meloso kobaya mwemeyera azogenda guhishurira inzira za data hariho data ko agomba ko bikorwa lomosha baregusakata Yesu ngo data arakora nanjye ndakora ngo nacyo nshobora gukora nigeneye icyo numvise data uko numvise cy'urubanza niko nanjye cy'urubanza melosha baregusaya rebosa kabaya bice mu gusenga mwemeye azogenda kwishura bice mu gusenga imwemu yawe izoba develope izogenda ikura mu kumva no gutahura ijwi ry'Imana rebosa manta baregusakata mushimire mwemeye ibyo wakiriye rebosa baregusakata mandesheketa ramata baya yatubwiye ngo nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho mukitondera ibyagezo by'imbaga y'umunsi mukabishitsa Uhoraho azogenda abantu b'abakuru ahantu hose muzogenda mushika nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho gira umwete wo kumvira gira umwete Imana ikirabwira Imana ibwira Yosuwa ati Yosuwa ntuzutambamire iburyo cyangwa ibumoso rebosha kabaya kabaya ntuzutambamire iburyo n'ibumoso ibi mu byagezwe by'Uhoraho kino gitabo uzokwa mu kirimbura uzokwa murimbura ejo n'umuramo niho ibyawe bizogenda neza ushaka ibyawe bigenda neza ariko uko Imana iriko iravugana hari ama instruction Imana iriko iraguha izo instruction zikore kuri ivyo Imana iriko irakubwira izo instruction zikore izo instruction zikore kora izo instruction mwewe yariko iraguha kora izo instruction mwewe yariko irakurogoramo kora izo instruction izo nzira niwe ariko arazikubwira kora izo nzira ariko arakubwira la sobra leganta baya lemonsha baregusokobaya rabasa kabaregusakabaya ubuzima buzogenda buhinduka uva ku rugezo rumwe buja ku rundi kubera kumvira Uhoraho kubera kumvira izo nzira z'Imana benshi ntibigeze bashika mu bikomeye kuba ntibigeze bumvira ntibigeze mu mico mwembi yarababwiye bene data omenga n'ubujuju ariko aho nyene niho hariho hayisite omenga bene data abantu benshi bagiye kubona ibikorwa hari ibikorwa bagiye kubona Imana yakoze ku buzima bwabo kubera iki wahishuriwe inzira hari inzira wagiye uratahura hari inzira wagiye urahishurirwa izo nzira niba zikora zizogutandukanya n'abantu izo nzira nizo zonyene zizogutandukanya n'abantu la sobra negoskaya abantu bazobona ibikorwa bakubaza byagenze gute hari umunsi wumviye hari umunsi wumviye Imana ikubwiye kwagikora bikazana impinduka rebosha kalamanta lega meshika labosha kada lamanta balega birashoboka ko hari icyumviro kimwe wumvise ramanta balegoskaya gikore mwemere karagurutsa ama instruction ramanta baya igezwa ko turigareho byinshi kiravugana nawe mentakaya malosha kabaya leenta kabaya Amaremya ngo icyaza kubabwira cyose muze kugikora irazi ngo araza kubabwira ibintu bidatahuritse mugabo gusa muze kubikora tanzu n'umuntu w'Imana ababwira icyo babwira cyose muze kugikora lesa kabaya icyo mwemye yarakubwira uze kugikora rebosha kabaya aho uri kuragenda aho mwemye icyo yakubwira cyose gikore haleluya kubera ngo kumvira biruta gutanga ibimaze kumvira bita gutanga ibimaze ramansa kabaya kumvira bita gutanga ibimaze icyo mwemera yakubwiye gikore dukore ibyo atakubwiye kore ibyo yakubwiye ibyo ariko yakubwira bikora uko nyene ariko yabikubwira mwizere mwizigire ntashobora kukuyobya ntashobora gutanga urudubi aho nyene hari umugisha aho nyene rababa basobra rigusaya ibyo akubwira byose ubikore ibyo akubwira byose byandike mu ndome zisomeka ramanta baya reboso kobaya ramanta bariguskaya kugira ngo bikubere umurongozi mwiza bigushikane kuri destine n'inzira zikurongora gushika kuri destine yawe hariho destine Imana yateguye gushikamo ku buzima bwawe rabasobra rigusaya malasa katabaya n'igihe tumenye inzira n'igihe duhishurira inzira z'Uhoraho n'igihe tumenye inzira z'Uhoraho iki nicyo gihe tumenye inzira zawe turazimenya tukazikora tukumva icyo data ariko aratubwira n'igihe duhishurirwa tukamenya icyo data ariko aratubwira